Slušam priču o Velji Nevolji i njegovim zločinima. Slušam priču o zemunskom klanu ili Ziji Turkoviću i ostalim kriminalcima, banditima, ubojicama koji se izrodiše na Balkanu zadnjih 30 godina. Slušam priču od nekih tamo eksperata, psihologa i psihijatara koji daju svoja stručna mišljenja o profilima tih i takvih ljudi sa kojima su radili. A onda svi u glas zaključuju da inače to potiče u većini slučajeva iz kruga porodice u kojem obitava nasilje i kao takvi ti budući kriminalci počinju da gube empatiju, osjećaj, ljubav, moral i da kao takvi postaju nasilni. Da nije smiješno, bilo bi žalosno. Draga gospodo, kriminal i profil kriminalca nije psihoza, niti teško djetinjstvo, niti manjak empatija, niti morala, već samo biznis u kojem pojedina lica žele da na brz i lak način da dobiju ono što vi nikada ni sanjati nećete. Kriminalci su brutalni između svojih redova, klanova, radi teritorija, primata, kontrole, a i pokazivanja snage. Oni to svjesno, ciljano, sa mržnjom i odlučno rade, a ne zato što su psihičko poremećene ličnosti, već zato što žele biti kraljevi ulica i gradova. Isto kao što su željeli da okupiraju svijet i Džingis Khan, i Aleksandar Makedonski, Napoleon i Hitler i mnogi drugi. Jer za Boga, zamislite psihoporemećena ličnost, a ulizuju mu se i tužioci, doktori, policija i tajne službe i doušnici, pjevači, starlete i glumci, a u nekim zemljama i sami prijesednici. I svi oni i one su na platnom spisku tih poremećenih kriminalaca i siromašnih porodica. Nekada je postojao kodeks i moral kriminalca bande ili mafije. Na Balkanu, poslije svih ratova i ratnih strahota, taj kodeks je nestao, a sa njim i ono malo morala. Šta je moral, ljubav i empatija? Pitanje je za psihologe i psihijatre. Ako jedno dijete odraste u porodici punu ljubavi, morala i empatije i kao takvo se školuje na Harvard univerzitetu, a onda postane najbolji broker na Wall Streetu, moje pitanje je, da li tu postoji moral, etika, empatija, ljubav? Onda kada pljačkaš i rudara, i zemljoradnika, i penzionera, i samohranu majku, i to sve nazivajući sa biznis, dobrom školom ili uspješnim đakom. Tako što manipuliraš sa sirotinjom, otimajući mu iz usta, a onda kada nemaju više šta dati, onda im otimaš kuće, poslove, auta i razvajaš porodice. To se zove dobar odgoj u porodici i dobar biznis, a ne masovni zločin, manipulacija i pljačka nad sirotinjom i običnim radnicama u kojem i sistem države podupire, zar ne? Dajte mi mišljenja o tim profilima i kreaturama kao ljudskih bića. Mi se grozimo na jedan zločin, što i jeste grozan, što i jeste zločin, ali se ne grozimo na masovnim pljačkama političara, prodavanja svega i svačega u bescenje, trovanje naroda sa kojekakvim nacionalističkim vođama na državnim TV frekvencijama, koje vuku sve vaše i naše sinove i ćerke u mržnju, u zločin, u rat, u istrebljenje. Evo već 30 godina poslije rata. Da li su kriminalci bolesni ili je društvo oko njih bolesno? I nije tako davno bilo kada su i psiholozi, doktori, političari, stranke i seoski džilkoši, predsjednici, pjevači, starlete slavili i Arkana, i Tutu, i Štelu, Juku Prazinu, Škorpione, Bele orlove, Šešeljevce, Cacu i Kazane, Tačija, Hajredinaja, Crvene beretke i sve ostale. Čast izuzecima, nisu ih baš svi slavili.
nazivali ih herojima i braniocima, slavili sve njihove postupke, brutalnosti, silovanja, pljačkanja i sve ono što su radili. Jer kako ćeš za Boga reći da to nije moralno, ako znaš da će te društvo oko tebe nazvati petokolonašom, cijadoušnikom ili izdajicom svog naroda, samo ako digneš glas protiv tih zločinaca, bandita i kreatura. Mlađi naraštaji i svi socijalni društava i porodica, gledajući godinama sve te kriminalce i zločince koji su imali značke policije i tajnih službi i sa tim se falili. Vozili su blindiranim autima, tukli su koga su htjeli, pa su i mlađi naraštaji željeli biti kao oni. Da ih štiti država, tajna služba, policija, da im se dive i starlete, pjevači, pjevačice, tužioci, policija, da ih se boji ulica, da vozaju najbolja kola i vodaju najbolje pičoke, da rade šta žele, bez straha da će ih ko hapsiti. A onda se pitamo kako takvi zločinci opstaju. Draga gospodo, ne možemo slaviti zločince, a osporavati zločine. Ne može država da surađuje sa kriminalcima, a da ih se ujedno bore protiv kriminala. Ne može se slušati nacionalističke i šovinističke vođe, a željeti napredak za svoju djecu. Prije nego što se zgrozimo nad ovim napomnitim zločincima i banditima, preispitajmo naše društvo, naš sistem, našu nacionalnu TV frekvenciju i profil cijelog društva na Balkanu. Onda, kada pročitamo komentare na socijalnim mrežama ispod filmova Dara iz Jasenovca ili Q Wadi Saida ili Vukovar jedna priča. A onda zapitajte se da li je samo jedan Velja ili jedan Arkan ili jedan Tuta ili jedan Caco na ovim prostorima. Jer zmije se rađaju među zmijama, a ne među orlovima.